rita yamate okuyakamwa omunte ombona kubum bwenjura bwitumba ecyango munonga ni shiringi 6. Ejo ni rita yamate abanyankora gubeta amashunu. Kandi rita yamate wayongeraho value negura shiringi omutwaro gumwe. Meaning therefore ekituru kukora cyona tuyine kukora value addition okwiha ebitwakora amate ebitoke nebindi kubiho mutindo ogurukufa tukabita omutindo ogutarokufa. Echupa ya meiza ga rwenzori negura shiringi 10 mbarra Ryantonde Kiruhura Kazo Kashari Singiro n'ahandi. Kandi koro kubota giguzere negumo musherevu no gishanga mu mukasheshe esente nizezo ahabwenje ahabo kuba koro kubota giguzere rizoba no gishanga ho nyencha karetero kufa. Konkarta yamate agakamwa erukugura shiringi 8 koro kubota giguzere ejesha hejo omurisa tarukugigarira ngo yagicyomuka nagafa ahabwenje ahabo kwatagahinduire ku rugo mutindo gurukufa kuza omutindo gutarokufa. Ejo niyo value addition, as simple as that. Echo busasi no kugira ngwitwe omurumo gwitu no kukama mate no kuhinga bitoke no kukora ibindi. Rero value addition tugerekera abandi. Hata aba barokora value addition no warukwiha mategawe shiringi 6 akagaguza shiringi omutwaro gumwe kandi gakagurwa iwe kigakama kandi okagaruko katonganisa government nguti yakuyamba. As simple as that. So value addition ni kikuru nkoku okubyara ensigo nungi erukwera juba etarukuribwa kikoko eri. Value addition ni kikuru nkokuronde niminungi kujiho wananka erukukamisa na rente nungi erukukamwa. Value addition ni kikuru nkokukura famu yawe narokoro rutoke rwawe okarwiha mwenkonya okarutamu ebijumisa okatera enkota yamani nikiba kiteine mugasho wano oguze kitoke shiringi omutwaro gumwe owakigura keihamu kilograms 4 za biscuits buri kilogram buri biscuit akapacket akakaguza shiringi emitwaro 5. Yes. So kimwa kubera n'umushaba government abarisa abahingi tibindi ni ebyoma ebirukwindura omutindo gwo bimuru kukora kubita omutindo gutarokufa. And I don't see you do that. Kandi ekyo numukikora mwarabira omuyiraka rya hamwe okukorera hamwe cooperatives. Omwe tarokwebasa imwe banyankore mwe na kutwagire kuzarwa twashangaho abanyankore ababandize kutunguka kuba bagega omu district hati ya Bushenyi Greater Bushenyi Mitoma Ruhinda Bushenyi Shema Buhweju Ntungamo Ruhama abo nubo babandize kutunguka kandi cyabatungwire nabo kuba ebabere bakora byona bakaba biguzana barabo mu iraka rya hamwe cooperatives. So kuturantwenda kukora value addition omweto rukwebasa kandi government yaza kuyamba kuhereza ibyoma byo gukora value addition nebikwa neraba omukorabera omubingi at least ebere sako nari cooperative. Hariho abantu abindi kumanya mu audience aha abarukora value addition. Kanyenda kusima omusheija omweti nkwenda kumweta mutsigazi narga Nyabushozi narga omugomborra Kanyaryeru aine cooperative ya Lake Mburo cooperative na akora value addition.
mwami Kaijuki Robert na mugenzi wawe Nathan Kaijugo n'abandi barugoko na kwera ubujuruzi ngo lita ya yogurt ni lita 1000 meals, that is 10,000 shilingi umutwaro gumwe. Yes, kandi hati woro kukama mate norra ngwa mate gawe ebeye buzire umurundo gumwe abanje abanyabushoza bindu kwebembera nkabaha challenge omuhayo ndumungambire amataga buzire beye muri Nyabushozi nagayi ahabuko muri Nyabushozi haramurita y'amate ya shilingi rukaga kuri kugenda washika hariya harumurita y'amate erukugura shilingi 10 harumunarita y'amate erukugura umutwaro gona nagaraga Nyabushozi mbwe nagagwire beyi nagayi. So value addition. So kandi value addition no basa kugikora omufamu yawe no basa kugikora omukatawo nakakwishikire konkani kibasa kuba kirungi mwagikora as a society, as a cooperative. Ekitoke muri abahingi bentoke abako nimpamya ngo haro abaryaha abako bataro bari 70 ndeke kwamera hantezonga ekitoke engegeme ekitoke nempagara zirumu simple atereka nkiba twanyagurire mu kirebe noguze ekitoke shilingi 15 tinyingezo okita omutawuni omukyara ahamudara ashara empagara aguze empagara. That is also value addition. Or hagara aroguza shilingi 25. Certainly ekitoke cyango kirumu ekike munonga empagara 8 kucyari 10. Izo nshingi zingahe? Thank you. Cyo nimitware 2 n'ekitreka. Ejo nakantu kake munonga kiyahindura kurigiriwe kiwamuguza. Ekya kabiri nubasa kwate ekitoke okinyuke okihemwe shande ekitoke kimwe kirugwe mu rita 10 ze shande rita ye shande ni shilingi zingahe? Shilingi zingahe? Shilingi 15. So shilingi 15 emirundi 10 ni shilingi zingahe? Ekitoke nikibasa kurugwa mu shilingi emitware 5. Mwishato kukoresha nde honecyo nacyo n'ikintu cy'urukwetenga kubugire makerere ko kurenga aho wakora mu cake wakora mu ziba kweta biscuits nkahati numanyo omuri ankore twinemu ebyoma by'amate bingi twinemu ecyoma cyango rugogoma cyebitoke kiri Bushenyi muri Nyaruzinga twinemu nangwa n'ecyoma ecyomwani mukarebijo president Yoweri Museveni nakigura ntunga. Ecyo nikimanyisa ngo ibintu byaza kurwo muri ankore biroho value addition bihinduire kurwo mutindo oguru kufa narugo kujunda kuzo omutindo oguru kuture biro nebiro nbo turatunge sente kukirezi turu kutungera izoba ahabwenki abateinente nubo barakutunge sente mate kukira bayinente ahabo kuba bayinente tabatire mutuma aha value addition kandi abateinente we nigamate ecyaro kwenda namate ahindro mutindo akora mu emirundi 10. So taine kutungente taine kubona taine kugura bitakem taine kugura bitalex ebyo tibye iwobona bone ko kubona omwamiro wakuburya omuhereze rita za 50 ahari shilingi 15 ayihe mu shilingi emitwari 10 akwekize akuterere ka jambo omweto mugiga tukabona kora hezo to government tuyambe nga. So government kwe kuzako bayamba noku mwerundane kumurabe muri abahingi bebitoke barwenjeru umanyengo muyine tons 800 zebitoke mushabe government ebahe cyoma cyo kwomya ebitoke byanyu kumurabe muri cooperative yabamate yabwizubwera na rubindi na rushere na ryahandi tuyine nutwenda ecyoma cyo gukora value addition ki amategeito akwa tuyine amategaro kwingana gati kumurabe muine omwani
umwanya gwo kuguza ebihimba beans muguze ogushemeziweho nka cooperative ahubwo ni kikirizo nizire kwetegereza nashanga ngo nkimwe abarya abanyankore nimwe mwenka bashimiye kubana bahinga omwani nugwenda itaka eritaka cukukira nko ku member wa parliament wa Kashari yagamba eryo ryahamba omwani nugwenda organic manure nimwe batungi bente nimwe batungi bembuzi kandi ejo ni organic manure mwe n'umwanya gwo kuza ku exportinga ebijumise byahandi nari okukozesa chemicals imbi nko kuba twabura ahabwenki mutari kubikozesa mukahinga omwani mbagambira ikindi kimwe mutakamanyire ecyoma cy'omwani cyombekerwe umuri Ankore mu district ya Ntungamo ekirabe ni kiguro muri omuhingi w'omwani aha bei nungi einaka kwate na value addition konkani kiza kuba kirungi mwaguza omwano gwanyu not as individuals tinko muntu apana nkabahingi bomwani cooperative y'abahingi bomwani yaba babiharwe yaba bakashari yaba babyembogo yaba bakiruhura yaba bakinoni nkabo witu Nyabushozi okubarakuza guhinga President Yoweri Kaguta Museveni nabura engiriye yo kukozesa amataka make okayiha mu bingi ahabo kwa population ya Uganda ne yongera bwashesha bwira kandi itakatiru kubasa kweyongera nani ngira ngo tumuhure tute omunkora okushomesa kwe the 4-acre model are calculated on average abanyankore average at least 4 acres zukutubura nimpendera nyenda kubasima munonga konka na munonga kusima abasirikare bindu kurebaha the generals of UPDF both retired and active ahabwenki nimbasima obo businge obuturoho uko kwesima okutukwesima ogwo musinge gutwemereireho za television na radio zezu twine emikutu ya internet byona bikaba bitakubasa kubasika kutwakubire kutine businge bwaretswe NRM government bagaraka batukurata baza no mu wealth creation actually wealth creation and wealth sustainability and value addition mbatero mu ngaro munonga kandi kunaza kumanya nashanga ngune kitara mweki bingi nubo bari aha board of directors